Ekegima umwanji omulya wetaseni kia Ndizi TV no basemera kwa nimna kwa bereko gotwara oboligerelia borobia nabigo kwego kelia emerobelio a imigetaseni kia Ndizi TV na birobinde na ndengo kwaligania a semesa ya mangana maya elindengo manye na rayabereka gokolekana kora chingongo chensi inyechense asiense mochiche mitandao asense mo ya Facebook na bokwenda gutubwatia gwetera Ndizi TV News Digital na baiga sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense moye website na bakotonya gwetera www.ndizitv.net iretera na Fridah Kerubo nolio kweneke na chibi channel yogi cha wikira sole asenchira ya bene nigakorokwa Abigail Nyanchama chinga kitoroche abarai baba gwikira na imeye bunge ya bonchari asomoro bile bogo sangerelia enibo elinde gosira obokoreri aseba bakoragwa no monogeri bunge nene Moses Wetangula nabigo morai wense Dr. William Ruto kubwaterana na baraibande niko baba gwikira na Amayia County ya Mombasa asbaba go kwanera igoro yogotinya obokoreri hanemono asoko enekibna Ensa ya Kenya ngoskeri bosio nabigo mokonyi bo morai wense ligathigashagwa nigabaka gwikira na county ya Kiambu asali reira bamenye bense meyo kwenekibna ngosonsora bari michando eyo abarai bense meyo babeire bakonyora mancho mulielia ayongati ali nkwaliganetie asomogorobolero toskatonyegera ngwira nanda segekege Kerubo elinde ngoma nyamange asenchera yobikirano Mwanchi omurigereria ngo kwaligani bene linde tobetogo sanga asobwamo gochaka bono iga goika omoelio Amayia yebire bigani otukochaka korwa asorogongorwa Gusii asengo kumenya bunani go abarai litkolia rero baba goikirana ase kanisa ya St Agatha Nyamiobo yegotoka imeye bunge ya bonchari ase kerenge kenene kiarenge obosangereria enibo asengencho yogosira obokoreri bakoragwa no monogeri bwe bunge nene Moses Wetangula nigabaka gwikirana ase chinsemecho naboigo kubolia abarayikorwa sorogongo rwa Gusii kweneke buna ngobwaterana bale naboigo gotwara okwigwana kulinde nigabaga kubwatania omubunge gose omoseneta bwe county ya Kisii naboigo omugavana asabaga kubabolia kweneke buna nkoigwana bale naboigo gokorera omugusii emeremo emikirano Molikecho ndemo Steven nabaka wikira na chinsemecho naboigo gotwariganiria oroboti rukubwatia Asoma yago yubo mochango yomogene omonare ngo monogeri bwe bunge nene Moses Masika Wetangula abaraya bangi korwa sorongo rwa Gusii nigo baikirana ime ward ya Riana bakora uno mugavana Paul Simbarati amona Amos Nyaribo aba kwani baikirana nigo baru mochango obo amona gwakire kukochinse mochiabo chia siasa chiria bale ase Simbarati abolia serikali ne kurigereria kerengo kyobogima ekyo giachire gesara. In the constitutional pecking order, you are number 3. But for us, you are the most proximate, and you are therefore number 1 for our Gusii, and we will forever work with you. Keep coming. Mama yocho inaweza serikali. Lakini bwana wantu wetu kila mondare chama yae. Wetu sana mbatirigete. Ndori buya. Ndugu zangu wa UDA wanaendelea kujipiga kifua. Nataka niseme kwamba hapa Kisii ni ODM. Ni ukweli. Kwa hivyo mngekuja polepole. Aje hapa ni Azimio ilishinda. Na demokrasia inaomba kwamba wakati Kenya kwanza ilishinda ndio serikali kuu hatuna shida nayo. Sisi kama ODM
tuko opposition, tutaendelea kufanya kazi na serikali kuu. Ndivyo mnasikia Simba anasema ameongea na rais, kwa sababu rais anaongea na kila governor because they are a component of our country. Regardless of which party you came through, maendeleo ya nchi lazima ifikie. Siasa ya Kisii tetigiri magega sewetangula saboko iwana bene gati omo governor Simba Arati amono mo center mo imonyonka idogokeana ni liberalia siasa ime ya Kisii. Wewe kijana umerusha jiwe kwa sababu ya unyonka au ya Arati, umeumiza mwenzako, jioni wako pamoja. Na waomba leo nikiwa hapa kama baba yenu, kama ndugu yenu mkubwa, mkubaliane kutembea pamoja, mfanyie wananchi kazi. Ikifika kule mbele, mabishano ya kisiasa is always there. Kuripotelia Ndizi TV korwase ward ya Riana ebunge ya Boncharie county ya Kisii area tariane Ndemo Steven. Biamono sana umuriketo Ndemo Steven na soko irachinga kichao chabena na boigo gutwaliganiria oroboturu asinchira yobwagali. Otigana na yo mwancho mulielia na gosika mutu wa sorobotironde nigongo kumanyauna abwatani nigo bagendete gwesokia na boigo korokia eganga yabo asokoronira ebirugo asekiama gya UDA. Kora asebunge yabo machoge burabu nigo Dennis Mogira bakagwesokia bene na boigo koralia eganga yaye asokoronira Kerubo kyobonya Kerubo asekiama gya UDA. Nigabulia bamenye bensemeyo gwesokia asobonge chitariki kianda cy'umutinyi 12 cy'umwaka yiga naboigo kweneke bunango muchora balebu nakoba umunyakirugo boigo nigo abolia onde bwensi olioganete kurwanirira kirugo kende gyonsi wesoke bene naboigo kwelikya. Esa Marieta Nkoroku Dennis Mogira Magangi Inkurubo machoge burabu ese ward ya Magenje ina achire ese more maisomarore ko batebyanga obochori mbole chitariki kianda mutinyo 12 kurwese kiama kya UDA nekine kiama gya serikali tobwate kire ini power na ande ninteneine ase okoriye kerogo kyobo chairman abantu baminto bonsi ese more na basabira amagora ino monga amagoro litukerio elinde to tenene na inuamo nche no mosae imenyate eso mochio obosongo nongo kore biashara nenka yane ere gari Magenje nyabinyinyi kamoranche mbali motamaiti una obochori ombokare December obochori obo no buye party na ande mwensi eso oli otagete goso eso obochori obo na atakire kore Chester ngakiora akorore Chester mabe gwake kure gari tukerio ogoso ese simiao obatesta 509 ash elinde na yoboyo omobo imessage nere kogochera ekoretere kodi yo gukworo kinga kwabero oyo omobo kwarecesere gochiko ake ikura litukeri igaba Magenje bosi ese mwabita muroche no turese ligie mumanyete na itirese ese muri na basabiro amagoraya kamoranje litukeri montiga abantu bamintekera mwanjire mwangere libageri nintumie tati opportunity eso kubeka abantu baito ba Magenje amo eso ko baretera amagenderero ali ese tuatigiru maga na intutuligereri bosyo. Omorai wense Dr. William Ruto kobwaterana na baraibande nigo baba gwikirana Eyemo county ya Mombasa asomorobilio bukweranira mbia mono gochia ase omonene okwana korwa asense moya mamangina waterfront nigo morai wense abolia ba Kenya kobwaterana na boigo kwenekebna Kenya ngoskere bosio boigo nigo ayenekebna eliokwenekebna kera emerobilio yabereke gwikirana boikirana ni gokera oyomo abwenete kwerwa asobokoleri bwaye. Nataka niwashukuru wananchi wote kwa umoja wenu. Nataka niwaombe kwa unyenyekevu na kwa heshima kubwa. Niombe wananchi wote wa Kenya tujue ya kwamba taifa la Kenya ni taifa letu sote. Kila mmoja wetu ako na mchango wake ndio Kenya iweze kusonga mbele.
Kwa haya mipango yote tuko nayo, Mkenya ni lazima ujihusishe na ujipange na miradi haya. Tuko na miradi ya uvuvi, tuko na miradi ya kilimo, tuko na miradi ya bandari, tuko na miradi ya masomo. Ujipange na sekta moja ndio uweze kutoa mchango wako, aidha kwa kufanya kazi, kwa kufanya biashara, kwa kushughulika na mambo ya usimamizi wa aina tofauti tofauti, kwa sababu Kenya kusonga mbele itagharimu kila Mkenya kutoa mchango wake. Tusiwe tu ni mtu wa kulalamika, mbona haijafanyika, mbona hii. Wewe pia ujiulize, mchango wangu kwa hii harakati yote ni gani? Sote tunakubaliana ya kwamba kwa pamoja, vile umesema Bishop, in one accord, umesema mambo mawili muhimu, umesema subra na umesema umoja. So pia tumekubaliana hapa lazima tuongee tukiwa pamoja, na vile nimesema, vile nimeahidi wa Kenya, we are going to work together with all leaders. Leo tumekuwa na mkutano na governors wote na mabunge wote waliokuja, kwa sababu pia na sisi tunatafuta hiyo umoja, one accord, ndio tuweze kutimiza malengo ya taifa letu. Chinga kiecho boigo ni gumuraiwense Ruto aerera emirobelio ya serikali ya Kenya Kwanza ase okwenekia obukoreri obuya. Boigo nigo abakagutuguterare engana yepoti gotenenerwa n'abantu nyene ase ainekebuna nachikobwaterana n'echipoti chinde ase ogotinya obukoreri. Boigo nigo ainekia kobwaterana elinde gokinia obukoreri anomono ase okwenekebuna uchumi ya Kenya ngogororokere. Safari ambayo yeye pamoja na viongozi wengine wameanza karibu mwaka mmoja, ambao tumekubaliana hakuna port itabinafsishwa ama itafanywa kuwa private ya watu fulani. Hiyo tumekubaliana. Tunaelewana? Yale mpango ya zamani ya privatization na kubinafsisha port haitafanyika chini ya uongozi ya serikali mimi naongoza. Niliwaahidi ya kwamba nitarudisha port operations mahali ilikuwa imepelekwa kule Nairobi irudi pwani, na hiyo ni kazi ya kwanza nilifanya wakati nilichaguliwa kama rais. Lakini kurudisha port operations peke yake hapa haitoshi. We need a whole port development plan, na ndio sababu tumetangaza vile tutakuwa na concession ya muda ambaye watu wataleta investment zao. Tumetangaza vile tutajumuisha port yetu ya Mombasa, transport logistics na special economic zone, because that is what you need to unlock the potential we have in the port of Mombasa. Na tumekubaliana vile tutajumuisha port ya Mombasa na the rest of the hinterland all the way mpaka Kisangani kule DRC. We already have a plan on how that whole ecosystem is going to work. So tutaiunganisha port yetu ya Mombasa kupitia Nairobi, Naivasha, tujenge big industrial park so that some of the items badala ya bogi kurudi bila mzigo, pia tulete bidhaa kutoka huko ambazo tutatumia to increase the capacity of the port to export so that we can make more money. Abarai aomba bakogania abakenya kwenekebuna ngo bainyora bale ase amasabo anomono goikirania chira babete bakuria waigoni go baenekia okungusana na kukwabere kwenekigwa anomono kurwa sensemo yabamirania ase babulia omuraibense Dr. William Ruto kwenekebuna ngo tenenale bokongu nabo igokobwa esegeyo. Safari ambayo yeye pamoja na viongozi wengine wameanza karibu mwaka mmoja ambao ulipita na bado wanaendelea. Mimi tu ningependa sisi kama Wakenya tuzidi kuwaombea
ili Mungu aweze kuwasaidia waweze kutimiza yale malengo na yale yote ambayo waliweza kuahidi watu wa Kenya. Kumwombea Mheshimiwa William Ruto awe rais si ngoma. Ngoma ni kumwombea Mheshimiwa rais atekeleze baada amekuwa rais wetu. Manake yale mawimbi ambayo yanamkumba wakati ni rais ni mazito kushinda yale mawimbi ambayo alikuwa anapigana nayo wakati anatafuta hii kiti. Wale ambao walikuwa wamejihami kuhakikisha kwamba asiwe rais, they're not happy today. So they will do anything. They'll do whatever it takes to make sure William Ruto and his government fails. Na kama Wakenya mnavyojua, Rais William Ruto, if he fails, na serikali yake isipofaulu, then Kenya has failed. Lakini wale kwa sababu yao ni siasa, they don't care. Chambilecho cha ule bwana ambaye yuko katika chombo baharini, katika dao, amechukua tindo, anaanza kutoboa shimo katika lile dao. Asipojua kwamba likizama hata yeye atafanya nini? Atazama. Those people who are fighting the president, in the event that he fails, but we know he won't fail because God is with us. But in the event that he fails, wao, vizazi vyao na vizazi vinavyokuja baada ya vizazi vyao hawajui kwamba wataangamia. And therefore it is important that all of us surround His Excellency the President with prayers, because his success is our success. Mwanji umuliye gwikiraga buti turasoaso mutimo komoke igoto skato nyegerango ira turasege keke Kerubo elinde togende gusanga amange gende gotengereta seni kia Ndizi TV obona bo bwansu ubo mu Gusii. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberene bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere Eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa ya Amayia ya Ndizi TV nereyo kwabekire simi yao ime omwanchu muligereria bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuligereria television yao na mbeyemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera asu gutwakire simi asinamba enotisano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere Eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigo togotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigo togotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichia bisichito etyo chirebo sio bwechiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bw'omu Gusii.
Eyemo nabwate obusibore bwo kwemanya korengana nerichiko. Nagekogera ase entunda ende megetaseni Ndizi TV tokubaletera emanye Jumatatu. Kira ritkoria Jumatatu Ensa Eyemo nabo igo chinsa isato. Imeya emanye Jumatatu omwancho muriyo tokubaletera amanga yanyareko baga gwateka imena isiko yorogongo rwa Gusii. Ntobe togo gusangereria amange kubwatirana n'abasaki baito anene chinga kechiga bakenya bagenderete kwe murungania kubwatikana nogo kunga kubuyima. Nonyera bonigo obutereri bwa serikali ya Kenya kwanza bagendete ko bakuburia bakenya banyareko ba ukanyeka chinga ki bagendete ko bakubeka emeroberiyo yo kwenekia buna obugima bwanyareko bokoroba. Ayonsi nimeye manye Jumatatu Kerubo igotora bwatirana nere Joshua uta asensemo yebimanyererio. Naboigo emanye chigosori nigo maranyareko mokomerana amonere Sultan Victor Obanga nyareko bagatwerera mange nganyareko bagwateka kurwa ase ebiti byeito byechigosori. Tombo cha gosangana nche Evelyn Sero na nche Josephat Amisi. Imeya emanye Jumatatu. Nyabeta kira ritu kuri wiki kurwa Jumatatu wika Ijumaa chinsa ibere nenusu chiabotuko Ndizi TV. Nyabeta asegati yaito ntobwata abantu bali nobolema nabantabwa mbabwata magani yabo mbabwata byewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemeremo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkerikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumuruburyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali no bolema ayekwarorire bagotenga kira rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima Ndizi TV. Obolemi nobonda nomuruburyo bwogwesemia na kwimanya iguru y'obolemi bwekerero asa abalemi bonsi imeyaliro bali Gusii nabeire ngo batebya nga obolemi nobonda naboigo obolemi nesiro nabeire ngo gotaria imeyaliro bali Gusii tumera nabalemi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge imanye obolemi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalemi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo morobeli bwobolemi nobonda oyogo tera botambeli tukoля maine Ensa Eyemo nenusugo ikachinsa ibere cha magoroba ndocho koletera amangana mange igoro y'obolemi nande nigongo gotebya nga tekana irio tware obolemi obonene elindo onyara ko bagokora obolemi nabo gotwara ikigingege sinini kolende okoro obolemi bosomete nando nyogotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kole para igochigwerete nganyare boyekire chinsaga obolemi nobonda Jumanne chinsa ibere cha butuko no moiroroye rituko ria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati twende bakasomole mimo boli na ki akora mabera yanyara ko bagwansa iga Ndizi TV.
Mwanjo muliene ndengo kwarigania elinde togendere gusanga asobwamo ngomanya yabereka gwatika korwa chingongo chensi inye chensi Oscar mutu asorobotironde niongo kumenyabuna omokonye bo murayibwense Rigathi Gachagua kubwaterana na barayibande nigo babagwikirana ase kanisa ya ACK imeye county ya Kiambu okwana Gachagua nigabaka kwenekia teneni igoro yechingwana cha Mount Kenya amono borai bwabo Waigoni gabaga komochia bali bagendete koraga byara serikali kubwatikana no borai bwabo ase nekebuna nigo bagendete koigwana na bayigo kubwaterana ase ogokonya abakenya leverage in his administration. So nimeona debate inaendelea ati maneno sijui ya kingpin. Now you kingpin, I have read the constitution. There is no provision anywhere in our constitution for a kingpin. So hii kingpin ofisi yake iko wapi? Mshahara yake ni ngapi? So if there are people who want to that office, I'm not part of it because maybe I'm deputy president. My office is in Harambee House, na ingine iko Karen, and there is a salary, and there is a job to do. So if there are people who are interested in that position, si wachukue waendelee na kazi yao, then watuambie ofisi yao iko wapi. Functions yao ni gani, mshahara yao ni pesa ngapi, wataretire siku gani. So let us not people want to be trivial because they want to look for issues where there are none. I am deputy president for the Republic of Kenya. I assist the president to run the country. I have no time or desire to aspire for any other office because ile kazi mimi nimepewa na rais Bishop, my day starts at 5 and ends at midnight. Tinga kecho boigoni go Gachagua bakagukwanira igo yo gwatanenika na boigo kungusanana okukwabere go kwenekigwa emeye county ya Kiambu boigoni gane kya gotwara ege karolitkolia angyo na baraibonsi imeye county yo elinde go sonsora emechando yaberege kwenekigwa ase chinsemecho nimewaita kesho. Hii kelele iko Kiambu is not good for this county. Yeah? This county is very important to us as an administration. Isipokuwa ni kura ya Kiambu, William Ruto wangekuwa State House. Na mimi unajua pahali nilikuwa nimepangiwa kwenda. At least Ruto wangekuwa wake nyumbani. Mimi unajua pahali nilikuwa nimepangiwa. Sasa President ameniambia hatuwezi kubali hii county yetu ipotee kwa sababu viongozi wanapigana. Hao viongozi wote tulichaguliwa one ticket. Nimewaita kesho. MCA watafika saa 1. Niwasikize for 3 hours. MPs waingie saa 4. Governor aingie saa 6. Si ni sawa sawa? Ndio nijue what is the problem. We are all serving the people of Kiambu. Zote tulichaguliwa na tikiti ya chama moja. Sasa hii mapigano, siku tulitafuta kura tulikuwa tunapendana. Tulikuwa tunatembea gari moja. I want them to come. Na president ameniambia we cannot let Kiambu go to the dogs. We cannot. And I have set aside the whole day tomorrow. Kutoka saa 1 mpaka usiku. Waigoni gabakagukwanira omuchanda omoneno yobereko kwenekigwa imeye county ya Kiambu ase nekebuna nige serikali gendete kuimukia egetambukiro ase gukora ebinyegwa byogotindia waigo chinga kecho nigo abakagotogia omo county commissioner kubweterana nabo bisabo bulendi ase kwenekebuna babiri bagusiria obutumeki na waigo obwengi webinyegwa byogotindia ase county yo. We have a problem of alcoholism in this county and drug abuse. But I really want to pay special tribute to our county security team led by the county commissioner and the county police commander. You are doing a good job. Na muendelee. So I want to say the police and administration will do their job.
to make sure we don't allow poison into Kiambu. But the county government as well, you will have to assist us to regulate licenses for the sale of alcohol in this county. I'll talk to Governor Wamatangi tomorrow about the licensing of bars in this county. We must confront that situation, Wamatangi. We must confront it. Much as we want revenue, but at what cost? Even if we collect revenue, we build roads. They are for who? If we lose our children. Even if we collect revenue and build mortuaries, it's for burying these young people. So we'll agree that we are not saying we don't license bars, but we cannot license bars to sell poison. Let there be a few bars here and there for those who want to drink, they can drink. Omugavana we kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi ni gabaka kwegerera obokoreri anene mono asensemo ya magendero na boigogoteba buna nabwatemiru bilimikiranu elinde kwenekebuna e kaunti yo ngokinere okwana nigo abaka kwenekelia gashagwa asokumubwate si korwane segi korwa sensemeri ya Mount Kenya ase ainekia obobui. In this county, when we came into office 2 months ago, there was an assessment. And in the assessment of how have counties performed, Kiambu County, we were ranked in the whole country as the #1 county that collected the highest revenue in the whole country. We collected 3.6 billion that has never been collected for 11 years in this county by any other government. And Your Excellency, we did that in spite of that being an election year post. We did that, Your Excellency, besides all the challenges that have been there. Your Excellency, right now in this county, we are overseeing the construction and the completion of more than 5 level 4 hospitals across this county. We are overseeing the construction of new 13 level 3 facilities, Your Excellency. Your Excellency, we are today building in this county, never before done, ECD centers in 84 schools at the same time. And this is our time, Your Excellency, to ensure that we pick it up as the people of Mount Kenya region. If we lose that fight at this time, Wetania chiamate chiribu Eyemo ne mirongevere ni ko babiri bagutigwa batabwati obomenyo kubwatikana ne mbure nyinge eyogendeta kwene kigwa asensemo ya Mandera wajir na boigo Marsabit okwana abarai akorwa stinsemecho ni ko babolirie serikali kobeke mirubiri mikiranu asokwene kibuna abamenyi bechinsemecho ngonyolera bali endagera. Rains have successfully alleviated our water scarcity. They have also unleashed devastating floods that have brought sorrow and hardship to our beloved county. Suddenly we have witnessed loss of 3 lives due to these floods, including an elderly mother and 2 students who have recently completed their KCPE exams. Our hearts go out to their families and we extend our deepest sympathies and support during this difficult period. I would like to appeal on behalf of UDM, the leadership of this county, to all non-state actors, the government of Kenya and other well-wishers to be able to come to the help because the situation don't seem to be subsiding while rains are blessing for us, but we are not prepared properly to deal with excessive rain in terms of dealing with emergency. Okonengetwa kwa bantu babwate ebinyinyi byenyamore imense ya Kenya nigo bigendete comment kana keralitko okwana kura sensemo ya Machakos chinga kibabwate egeikaro nabalikiba mangana nigo ababwatani korwa ase kyombe giteneta mangana yokorwania ebinyinyi nigo batebire nigo bagendete kubika emirubiri mikiranu asokweneke buna ngutanga bale abantu abange kogenda konyora ebinyinyi ebyo.
We started a very robust program under the triple threat, and one of my colleagues will still address that. And we are seeing positives coming from that end. We are seeing instances where there's a reduction in specific areas in terms of new infections, and that is what we are doing to ensure that we maintain that. Also, we are talking to the cultural and traditional leaders, such that in every small baraza, in every village, in every small hotel, the issue of ending AIDS can be discussed and discussed openly. In every village, in every small hotel, the issue of ending, such that in every small baraza, in every village, in every small hotel, the issue of ending AIDS can be discussed and discussed openly. Mwanjo muriria asorobotirwa bene nigo tukumurikira na kyoboroire bwa kansa bwabeire egoserere nene ase obugima bwa mwanyabanta stwabeire togosanga na bali babeire bagutwara oboroire obo nabo igokoganya komanya na rai babeire bagwetera chingaki oyomobo ase amate yabo abwate oboroire obo murikito Dorcas Kemma nabetega kuira chingaki cha bene nabo igogotwariganiria oroboti oru rwa bene mwanjo muri tengotige no roboti oru erindobe gokwemanya amange ase tobere tokubwaterana nere Abigail Nyanchama korwa asensemeria kabere ye studio enda kweneke bna ebicha neliogi lyabere kuwikira asole asenchira yabene baigo mwanchu murigereria nabo kwenda gutubwati asensemo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabaiga sensemeria YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabagatunya gwetera www.ndizitv.net ireterane Fridah Kerubo twara obuligereria burubia. Murigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naire bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota getutumanye asubwango mono abwonda isi reke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere Eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime I want to sign, I want to sign, I want to sign, my Lord, I want to sign. When people see me, they see you, Jesus. I want to sign, my Lord, I want to sign. Ensa ne uburire bwabaire bokorekana kuba umuchando munene ase Ensa ase abantu abange babire bagusiria amagima abo witira ase ndwari eyo ya kansa ase nsengi mandwari ya kansa nigire namba 3 ase gati ya marwirari amanyakaine kuira amagima y'abantu ase nsengima nigo bono abantu abange babwato bwabo munene igoro y'endwari eyo ya kansa mutinyo ikomi oyo eta manyakanite muna wogo chingira ndwari ya kansa yorobere asokonyora abaroire bendwari eyo bali bagenderete konyora obogwenya amona bali basiriria amagima abo ase ndwari eyo ya kansa yorobere
Endwari ya kansa yorobere nigo yamanyikaine koenekiwa ase abasubati kurinde nonye nabo ni endwari yo yabairege koenekiwa ase abasacha obotuki ase bokoenekinga abasacha ase gikakya wangoiga nonye mbarabo nigo babwate endwari yo Patrick Seiro no mwasa basacha bari babaire bagwa kwa endwari yo ya kansa yorobere eginta bange batari gutwara okwegena osabasacha mbanyore endwari yo ya kansa yorobere. Asa Maria tangoro ku Bethel Seiro nyangweso no Gusii nka yerega Kisii town sebakoro kanyankongo lero nayu toshego yamborire bwa kansa obuna atwarire ananste kuigwa ngana gantu gakubimba sorobere wansiro mwaka 2021 nkaigu ngana gantu gakunya kubimba lakini uno musacha kwa nyagwe kongi kwa nyagwe suma ko kera magania abasacha na mange demands kurese family ne chinyinge one tokanga na bote te wate ndi burire kini kwa nyama manane na ndo kwenda kusuma mono 2021 mongino minto ya ruarete kaba tole on and off nyagitali for a long time nani natakete ko kiranga na bona kunya kuime yani ngana wira ase ko cancer lakini natakete como ana such news again karwarite Gogeseira beirega korwania oborero bwa kansa asebono anyariri kubobwa nabono agendrete no bugima bwaye ebuna botambe ngacha gutumia mario chi pen kile chibakuru diclofenac achina ali kunya kunywa chenya gonkendia na china ali kutumia 2022 mwana onengo kora ringi standard 8 na atakete como discourage just kabuga ngeta batutu yange pushi pakandole ko drama tem kera no mwana na ruche ngabisa ko mwana indi search information yale gocha ko kwira na maya akakora buya gaita ngatebalinde kumwire skuru kana mwire skuru mai wanza ko shughulikia urire bwana kera na mwira 2023 January nga wono ngatebi family I think issue ne kana putuende ko face torole kera na role babere settle school kana nyagitari katebu ngapimwa ngatebu ngen cancer stage 3 kwenye yaikire kana na nyora cancer stage 3 kwenye answer weti ya mache okuruoro vero koranga na fluid tu clear okuruoro na ende pain ya euro kwenye kwa mente kande mono sana kala tu akoro test ikabanko le surgery kana ngakole le surgery chipati kwenye chabera affected chikarusiwa immediately nkaba shifted ko gende second kwa chemotherapy ina akorete ga busungu ngakura kabwata the next step yari kubwata ne ba ka radiotherapy yitari ko busunga kagenda ka optical na Nairobi next to MP Shantu kwate Advanced Cancer Center nona chite ngakora radiotherapy ngakorerwa kero na ira na gaigalin nari munetari ndatinga ya bona na bakwa ndutimuke entukere bakora ko monotherapy mali obwente kunyi for 5 years kine ndetera mo kunyi lituko pande ebi nabyo bona mali okaina rangutumia otherwise bona na bonde buya timbo atieni issue bona tinkuru pain and onsi I am now just like any other person. Una amaro irande onse abwate makongo ao nigendwari ya kansa abo igo ebwata makongo kulingana na Gisairo nigaote babuna nigo mochando monene ora asabanto ase okobanengeta nabo igo ogotatwara chibesa chisaine erikwena kingankonyora bare obogwenya asenchira ya wango. Mangana yogo ya cancer, the treatment is so expensive. I had to do around this Chimaya Wonkonya, I had to sell some of my properties. Bantumbale yani kwa urenga cancer buate, they declare you dead. In fact, I never disclosed my status. I can't chemotherapy, no, I can't surgery. So the last part in I for treatment, radiotherapy na Rovi, then I had to do maybe a fundraising na kwa WhatsApp. Igati y'abasubati bari bakirwe n'endwari yo ya kansa yorobere igo besokiriye bene irikorwa bosemya gochasa abantu bonsi anene abarwire gwetera asokorwa omigano yabo ebuna enchereyemo yo kuba omoyo kero umuntu natakirana kire abantu babo NHIF notified sana ibintu bindembire bikorkuti CT scan biri koruna NHIF bijilengire ko ono tubusabara abantu bandi ne abantu kwenyara turyengira at least
abantu bakane NHIF egento kere kenene muno kuwe into yose amoroire ekiagiva n'umunyagitari batarenjera yene. Dr. Bahati Orujuore umunyagitari okorwa bogwenya asa abaroire abendwari ya kansa anene asoko babara korwa senyagitari ya wasisi specialist nigo bonna tebebuna abaroire abendwari ya kansa nigo bagwetera amakongu egento kyabairerete nago chakya ekyombekemo ekyo kimanyeke inebuna mata cancer survivors ekyo bachagetie emyaka 5 yaitire munenjira ya moyo kubasira na kubaikange abaroire amona bali ababuire endwari eyo ya kansa na nyambali abasiririwe na bamwabo witira se kansa eyo yorobere. Kwa majina naitwa Dr. Bahati. Mimi ni orthoplastic breast surgeon, ama breast surgeon ama Kiswahili, daktari wa upasuaji wa matiti ambaye nadili na ugonjwa wa saratani ya matiti. Siku hii ya leo tumekuwa na event ya celebrate miaka 5 ya kuwa na support group. Martha Cancer Survivor Support Center ilianzishwa mwaka 2018, kwa hivyo leo ni miaka 5. Na hiki kikundi kimeanzishwa na kina focus on wanawake na wanaume ambao wanaugua ugonjwa wa saratani. Hivi kuanza tulianza na wagonjwa ambao wana ugonjwa wa matiti, lakini vile tunavyoendelea tunaendelea kupata wengine pia ambao wana ugonjwa mwingine ya ugonjwa wa kansa. Na kikundi hiki kimeweza sana kutusaidia wagonjwa ambao wako pale ili kuendelea na matibabu yao hadi mwisho. Wanapata changamoto nyingi sana katika community, familia, wengine wanaachwa na familia, wengine wanakata moyo katika njia ile ya kupata matibabu, lakini katika kikundi wanapata marafiki ambao peana encouragement to one another, na tumeweza kuona kuwa wanaweza kumaliza matibabu yote. Mambo mengine pia ambayo tumeona, wameweza kuwa marafiki wenyewe kwa wenyewe na wanaweza kupigiana simu wakati wana shida yoyote, ambao wanapatiana hope wakiwa katika hiyo harakati za kutibiwa na ugonjwa wa saratani. Asense moya bari abakurigeria abaruire abwendwari ya kansa boigo bamenyekaine buna caregivers bigo boigo barure birengereri byabo anene sari bagwetera chingaki bakurigeria abaruire abo. Sometimes unaweza kuwa huna pesa vizuri ya kuweza kulisha huyo mgonjwa wako vizuri. Those are one of the challenges. Challenges zingine, sometimes ako mbali na wewe, kuko wakati anahitaji, kama challenges zingine, kuko vitu singeweza kufanya sababu kuko na kazi zingine kama singeweza, kama kwenda shamba, kwenda safari za baribari siwezi enda, hata kanisa mara mingi singeweza kuattend, ndio niweze kuwa karibu na yeye. Nigo baganiri onde gwensi okurigeria omuruhire gotwara omoyo aboigo ko baikange abaruire babo. Ababuyi bendwari ya kansa nigo bono baganirie onde gwensi ori orwarete oboreiro bwe otwara obaremo naboigo kumwigina Nyasaye na kwene kibunangu tumekabare amalio gari baire n'abanyagitari. Dr. Bahati nigaborira abantu bonsi abo musacha gose abasibati kwene kingango talira bare kinyagitari eri koringoriwa asekera chingaki bunenchira ya moyo kumanya inga mbu ya bare nabo igo konyoro baseme buna bagwanete gwetanga kurwa sendwari eyo ya kansa ayorobere. Zidi kujiangalia kwa sehemu ambazo tuweza kujiangalia, because tunaelewa kwa kuna zingine ziko sehemu za mwili ya ndani ambazo tuweziona. Tuweze kujiangalia, kujipima, kama ile ni matiti tuweze kujipima, na wakati unajisikia kwa kuna jambo lolote ambalo si kawaida katika mwili yako, nenda kwa daktari mapema ili uweze kuangaliwa. Ugonjwa wa saratani sio kifo. Watu wanaishi na wanaponywa wakati wana ugonjwa wa saratani na wanaishi maisha ya kawaida. Nigo abantu baboriwe kurigereria chindagera bakori nabo igo ukora amasoezi bunenchera yamo yo gwetanga kurwa sendwari yo ya kansa yorobere.
Indwari ya kansa niga abantu abange bamenyete ng'ateri kugwena asikiri abantu abange bagokwanonye n'omoyo ekere banywarire endwari eyo na gutiga koikanonye nase chinyagitari nabo igo konywanonye n'amariogo ari bairwe n'abanyagitari. Korende goikera boniga nigo endwari eyo ya kansa yatebekane buna nige kubwena kubwatikana na bali banyinyorire nabo igo kubwena asebono basokire na kurwa oborori bwabo una babeire bagotara esabari eyo yo kurwaria endwari ya kansa goikaboniga babwenire na kugendera na magimabo obuna butambe naba mitongo bateyori mwanyorira abanyori banyori kutiro gusaba baka ukugwe obururi bw'ukugwena buri etorugwege nitomonene nkugwenu tobase gutwara stress tobase koga chigwe kwana gwiturika sore kwaraseka watera kwagoka Asama tukabango igani serikali ya Kenya witira somorai wense Dr. William Ruto abetega kobekise emiswada ene asense mhoyo wachenu sigati yabo yaringe igoro yenchira yogo kuchigokonya abaruire bali babwate amaroira ali amakungu ayo akuira chibesa chinyinge asebono atebetobna igobono barachikurigirirwa ase obwememono ekiaira nigo barachikonyora obogwenya witira ase kadi yo enya ayo bochenu kurwa Ndizi TV Erieta Dorcas Kemo.